So karon mga idol nata sa starting point diri sa Punog-Punog Karajaw Festival mga idol. Nata diri sa ilang video. So kita nato nag-prepare na sila no. So ipakita na ko ninyo kung sa kagana ang Punog-Punog Festival. Ladies and gentlemen, a round of applause to Hingas Surigao Dancers. Sa tanan mga Surigao, giimbitaran ang tanan sa pagsayaw, sa pagsaulog, sa kapistahan. Hey!
particularly its hometown. The festival showcases Buena Vista's cultural significance and the warm hospitality of its people, highlighting it as a significant breeding area for turtles. The festival is a vibrant